Shubor nakaslem jong unong san hima. Kapten ke Shillong Lejong FC Usamla Hadi Nongbri udon jingkermen bagi rang yalek kai ke Shillong Lejong FC kin hab bane kunting ban penjob ya ke East Bengal laga jingker shan jogi pat ba ki bawan sakhi haga jing yalek kai quarter final ke Duran Cup ke banong la syai ke sngi ke arfwe tarik naila rahjar pesau hamadan Jawaharlal Nehru Stadium Shillong haga por hanyo beje janmien watla uslap ulat herting mentaka sngi na du dang step Henry ki rang yalek kai ke Shillong Lejong FC Kim Shim Lakan Randian Henry kila mi bet Shamadan ban kilan met Sports Authority of India ka badan hanihu khnang banla ban yelek kai bhala shai ka sngi bersya ya ke East Bengal ka badi ka kunhun ka bayelek kai ha ke Indian Super League watlah pedeng ke jing penwet uslap Henry unong san hima ulale je kenduk kerpang yu usamla Hardi Nongbri Shwaban sedang ban kilan met ha SAI nihu menta ka sngi khnang ban sngap ya ke jing pen krek jongki ha bakin ya khun ya ke East Bengal Usamla Hardi udish nong try na mau kriya upper Shillong ularung bat ke Shillong Lejong na du usnam arja khatway bat na du usnam arja khatlai ula syajit banong kapten haduk kini gisngi ba menta ula yathu ba na du ba bena ba ke Duran Cup kan long ha Shillong ula snokmen namar udan jingkermen ban job yakiken hun yalek kai no rithor namar ki pat ba ke jela ki deki ba iet ya ke jingelek kai football bat menta kala urlong ha ba ki pat ba kilawan ban kershan hamadan pulu Kumta ula kerpat iki pat ba banwan kershan biang la syai ke sngi HJN Stadium khnang bakirang yalek kai barok kin yok mensim ban yalek kai bha ban yok jingjob ya ke East Bengal Kublai pi barok ki ba ki baju kershan ya ke channel ke jeni nong san hima kemata layo men poi hang ne hamadan ke pasai hang ne hanehu ada bangalep interview ya iwe player jong ka Shillong Lejong kita idai di Frankie buam men sngi menen hamadan polo di sunat mentara Allah pedang jengjur uslap hereng iyo banwan ban yuk jat hang ne habaran sai ha kebangi de keduk terpang ya i wei irang kan sai jong ka Shillong Lejong i dei i kapten jong ka Shillong Lejong dei i Hardi klub Nongbri Hardi Nongbri ngi sunat bangi kenduk badi kapten jong ka Shillong Lejong ik ba fipat ba piju kesan hamadan ba bicu pertaru i kapten jong i habai lakai ka Shillong Lejong ha kan ka Duran Cup sementara ngi ko abaikan bat pi ba Hardi Nongbri Kaya gaji pagkaya jung pimenta nomor baka Duran Cup pilarong sa quarter final hak ka jula kay Duran Cup. Kabani lekay hak arpoy direk mentaw banay batka East Bengal. Ito lang mangi kaya gaji pagkaya menta. Publish bon ba supi te ni kong te nga ay ngoy play bala don dekat bani. Nadu bangi yakun ka first match te second match menta batka last match group stage. Te wala ay ngi job but last stage ngi yok ki draw handrai ngi layarung pat sekene quarter final te kacim perkai ini ke quarter final kalong ni kedua barka East Bengal kali ke tim ka baklan kade ki player su baro ki bebun ki dehi ki bala experience te handrai kata ngi lay tristam hi bangin di kunting nak mata kan ni ka match ke bendu ha la syai kata har poi tarik percaya East Bengal Iya ni pai kendiat menen pihak on practice lamun tang kaban yang kasap kumne rai kumno kaji pengkre rai pihak practice keban yang bajeknya abo pentut sulap kumne kadang hi cing dia namar ba naru madanru kinahi bukan sati nanta di player su long ba kani sulap teng ya gidan ka preng ke cing storm ai te ngatrai ngin sing nanta sini ke bro ke trai long hapan pai kat kum ka cing ong coach kan long kumno kat kum ka ja chung hi di pihak tu yang ini pilong kapten juga Shillong Lejong nadu menok lah kita. Nadu ngaladem berkelecong nadu arcar katwe te kau arcar katlai ngaprai ngalalong kum kapten jongkel Shillong Lejong nabul sedang katu ka under 16 te nang tu pat hadin ngaki syuki under 17 under 18 ru ngalalong kum kapten te mentah du senior level ngala yo kum kapten kan. Menengi kami mekali kendiat yang mentapi Pidai na Shillong but kuno pihit poi bandrong hakan ka Shillong Lejong. Ka Shillong Lejong ka de na stage mau kriya te ni kong te ngadon hapo sai tama hapo sai ngadon tang kumba ndreu banai te yang tupat te ngaile sebelum tukop na ka OM Roy Memorial School te hang tupat ngaile kai stage boy ngidon ka state level stage boy te isabubi badiru i coach jong ka Shillong Chong tokpor jong ka youth i lakhot yang ba bat ngalale ban join baka Shillong Chong haw archa karwe Aduh mentapi ne pikan pat lidrong bat no ka klub haw archa kandai hadin baka la chong kala her spo ka
Naka ilik te ngalali ban pencisok Indonesia ke klub no Kolkata dan dia mutupan ngawan biang sa Shillong pencisok berkerenti dan tu ngap lek pat sa Bengaluru ngap pencisok baka Bengaluru United te adim pangawan Thai biang mentai. Ini pai mentah hakne ka Duran Cup. Hak Duran Cup tu sun pila ile yo ban lekai Duran Cup. Haduran kop nga pang lasiahi kade kasing ban kong nga ngilep pe po kuati bacha chati po ko krachar te kani kade kasing ba ar pangin yo ban kon Duran Cup. Pi batai ni ka kamram cu kapten Hamadan. Kumno pin penyai ya ka. Kumno pin batai kami ya para player. Kum kapten batai. Te ki baro te gede ki plan ki chong coach nga ngalong hitong players te po madan kalong kam pa I mean same players nagdon kuno ki cimbakla ni ngilep hani ngidi ban I mean same ban te kadang ni keteng boong kum players la ban biang bai kat kum game idon ngi cing duna yang tai ndre ke pan ngi ban pen bai ke bang ya practice ba ke cing duna bang ladap game ya pen bai pat kata ni keteng kon coach udom ya ki player da bakla isa kan hiat kan kumno kila ban yesa kato te man kapori long coach te kwai ngi bangin le ba te ndre ke pagi players ngim de ban persngap ngi de ban perstebe game ngi don nadu bas dang cingi khun adu ban kut ngim de ban persngap no kemun ngim la ban le ka shu ndre ke par ke ibo kren coach simbai ka ban long ka positive thinking ambang ni ban ni pai hakne ke jil kai berloi kali ika FC Goa ka becet Rabajet bagi tim jong ka Joki Span hakne kali jil kai PP up kum pilong kum hak jil kai but yon am gol hakne ke jil kai berloi kali kini beralai tadi te ngak mio ban tap gol ndre ngalayo ban assist ka game percaya karang dicet lembaga korna Ol bakorna PP yang hapadang ni yang ngadi midfield dah hitam putih ban supply ball kan ha Chawing Sakmat ha episode kani ke jila kai Duran Cup episode kumno haba kawan hasilong pidon ang kejis ngayo mensim haba piang pelik kai macam sinam ha barjala terima tapi kun ha jala jong pidon ang kejis mensim haba ibun ha baru hoi kata de ngasu komen sibun mau ka tournament kumti chong kene ka Duran Cup ki warra Shillong nadu bastangi ba ki ombakan de Shillong ngadap cing sukumen namar ngasu thu sini Shillong ki breboro ki long ki bai e ba ki football kamtam ya ka Shillong la chong ipai aile ke bangi lade bro kato ki wan berkersan kanong cing e balangi rem bro ki wan ben support bai man ke por re nimpat cu syam bro kem apa ndiang ile sebar kem cu syam kem ba kem hai Shillong ki pai ha ki ben breu ki ba ai men sim nadu bas dang ka kim adu kun ngin i bai ba ki long shit hem bai te ngai ku beli sibun hi pai ba ngai skem ba penangi kersan ingi ha sibun dang bun hi cing bakala ngai skem ba penom ya thau ndai ba pen ya ngi ru kem players ngi le ba hi baro ki players ki long baro hi players kwa hi ban ai 100% dai don kapor bat kilong don ki cing bakala ngim nak ban biang namar gi deng di tang gi breu Dre, keke bangile nang ni smapan ngina ban penbet kan. Keke cing ni kena ke jila kai Duran Cup lai kali abang ayo ban rong lang Hamadan pet ba ki pertama hai kapten jongfi bat perteng Frankie buang balik ki pertai kapten jongfi long nakai ka daw pile ayu ke jila kai jongfi kena pet ba pertai kapten jongfi te kata dengan tim ba Dre te balong ba keke borok long kisenia ingi namar ki tip hi bangi le kai ngi abe na do men sim te ngis kamba ka cipertai si ka ai mesim yang iru apa madan te dangi sno perta kan no kicing long sirhem yel dero rile kai ti so bangi mla syu Andre ikwa hi ban push ka bangila kan tapi pipong jersey bakat no ha ba kila kai na Duran Cup ta ngapong number 11 no beli pijit ya kan number bakat we long pijit yu coach na jet mo pina ni nomor te long nadu bastang kile kai ngas tenar hi ban phong ni number 11 te long aku hi ban phong be du mentar kan ki player pi kapten ki player ki bakam ki kambyang ba kan na kasilong jong ba pi lap kan ni jing la kai pan ong kita babiang te mang ong namar baro ki biang lon kaisong para hakim dan dan hakim bangi duna we dan bangi biang reman ong bam baro kim ki dan ki baduna ki dan babiang te dan ringi long rengkan lu kaju barik subtiu ki badan sabaru ki ayu ki degi ki ba babiang lo kan tentang ni bangi song Hamadan ba tentang pi bakla pun pas ball tentang pi kum rung ka gol mo pi blight ka gol pi ba dom hai pi atau por pi sno gomno ba ki perpa ki dom Satu dah long ngim deh ban penskap pe ba namar tamangi hapang stri kan ada dong kicing bakla ngi deh ban penbait nak satu ngim deh ban ong ba ngin repeat ka kicing bakla jong ni rengi deh ban penbait nak hi long ba ngin lep ha kan ya ha ka
dan yo bual bat season. Mentah ke jila kai ngin pai saka East Bengal mah ngin kai haka lasai. Ngin sutu ba katim jengpi lapan kre baki East Bengal lo kedai katim ISL. Ayo sa. Try ki egi but try ke ba coach lagi zaina kilak mai tu ne pnami tu ne tipe i ba Ya kata te ngamla ban itu namar ki borok kedai ki taktik jung coach te ngintip ke ai ka plan jung te ngatrai lai unsap pentip yang ni tebalong ngamla ban itu pat. Dan jika man bapi hakane pindung chang semi pinjok baik lasai. Dan jika man bapi nyo bandung chang semi. Ngadon cikermen namar ngai skema player boro hi ki adon kata mensim bangin dia konting te makidu kono ketim bro ngem salia namar ngilek kai market wengo di pamadan te mesim bro ngidon long ngijo mesim baik namar kamtam hang ni silong kemong tu menim stang pa pai baru ki ai mesim baik yang ni te ngis ke bangin nginam ong bakata ke es bengol long baklan Drai ke barong ni haban le bahan ala de kan namar ngilek market wengo kemon ni haban persang ban nginjo ban cingcom Namar pidan hakatim selonjong pidan kumba laingot ki bombeki kasih tamata jadi kasih pisno thokum no rai haba piakun baki wai ki bereg banabar jala kitim banabar jala kabdan em jinge ala dangi dena jala la jongro em kamdan ke jinge ke boro long dadi bana shabana badi bana na bar India ro long ladana tim komun haban long baik as a team ngim yak henry kata bau dena bar ya nginom yale te dena bar nginom ya pas bol na nginom milek kumtahan rai kai bangirum bakar bai ngikwa hi bangilek ya kecengpa ngikwa hi bangilek bai asatin tentang kai lek kenjat ya lekai football itu tentang pila penkelon hamadan mo player jumpi ne player tuero endak lakut kadan em kejing ya sangat biang ne temone ne pisu ya busun baik ne busun hamadan te bat ispararo ilongi ya fight beda amdan ka long kumta ke ngikwa hi bang peni pada training ro ngidon kuntung kum late tackling le ngilong agresif baik teh de mutopat long ngiklek ngimcu yo bu shon rai we setenat dia kakubar mata cik pajba kamtam tibahi ngasem jupi di perslong kamtam mo kriya tani perslong le baro ngit kam bagino perslong pingkasan hayo pi lasai kayak kakubar jupi saki pajba kamtam kino kasan jong slong bat yang kejela bro we nomor lasai katang katukan ni kentangin pois lasai kesini ningkong te nga ai kublai ya borok kipat ba balawan ai cikersan ini nadu obas tangi hang kamtam nalai naying cengahi long ki ya support ki awan baik mengkersan da de kono koporo kimcu pep long ki awan baik musim ki tain beresti long ki sat kemari nga namar ba ka sateng adi tangahi ba batu napo badamait napo opersulong de borohi te bat hi pa long ki kersan ba yang ni mencuru iki pajbahi tepat berkinwan berkersan biang lasai bakin bangin yo ban ai kin job sepi pajba setengah kulai sibun sajen bapi bapin lekai kin kapten ni lasai hamadan tiketpang pajba lasai kasni ila ban wandang kloy hamadan polo ban tiket mangi sutu balasai kin bun ke ni tiket bangin yorok dang kloy ban pet ki kapten hamadan nembar karwai ke seperti ka jinglakai bat ai masim ha kenang ba ke selong ngajong kendai kawai ketim ke bandara ya ke selong badi ke jela hapo ka dari India ingin sekam mengkitbok ya pi sajen bapin lekai bah baka selong ngajong kenjok bat ngin sai isa ka semifinal pidan jikerman baka semifinal kan poy selong ngasnu ba ladang icok mengi ke lapan don selong dan bak poy semifinal ro tristam ni dan bak mengi poy final jikerman sajen ba kan ke jela kai doron kop kepada ke jela Meghalaya lembaga sarkar Meghalaya kelap pediang dekat banginyo bani i kene kejila kai ke barimtam ko ka dari India di sajisin pat ngai kublai pi pajba ba pinyai kersan ya ke selong ngajong berkamtam ya ba hardi kum kapten bai dangla bai la kai bah kena kale juni no fan himaro ikit bok ya ke selong ngajong nam ta lasai kasmi nam ta lasai yasnya per nyau geje ki pajba kin poi no lag no sawaje ban rong ko madan kena kale juni no fan himaro ikit bok ya kan selong ngajong berkumjuro ya pik pajba ba pinai kersan ya ke selong ngajong nang nesya kuma nak yang jengim don yesu sajen kublai pi ro